Sanibonani bahlobo bami, kulotshiwe lokhu ezwini ukuthi ngalokhu ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama elingaphezulu kwamagama wonke, ukuze ngegama lika Jesu amadolo aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, awabaphansi komhlaba. Masizwe izwi ngokwesambulo 19:16. Unegama lilotshiwe engutsheni yakhe nasethangeni lakhe elithi Inkosi yamakhosi, umbusi wababusi. Endlini lami, ekameleni lami, kunenkosi yamakhosi engilala ebukhoneni bayo, ngivuke futhi ebukhoneni bayo, ngoba ishilo ukuthi inkosi enguJesu uma nikhuleka anongena ngaphakathi ezindlini emagumbini angaphakathi, nivala umnyango nikhulume naye ozwayo emfihlakalweni, uzonizwa aphendule abantu bebuka. Uyamdinga lo inkosi yamakhosi, nawe ekamelweni lakho ukhona, ngena ngaphakathi ekamelweni lakho ukhulume naye, umtshele izinto ozifisayo, umtshele ukuthi uzizwa kanjani, umtshele usizo oludingayo ukuthi ulidinga kanjani nini, uzokuzwa akuphendule. Uyamdinga lona engikhuluma ngaye uJesu. uJesu engikhuluma ngaye uyinkosi yayo yonke inkosi owakuwahlangana nayo, inkosi yangakini, nawo wonke amanye amakhosi okwewezwa ngawo. Yena uyinkosi yawo lawo makhosi, ubusa phezulu kwawo lawo makhosi. Ngithi ababusi bonke, ngisho abo president, mina bonke ababusayo ubusa phezulu kwabo, ngoba umbusi wababusi. Ngikhuluma ngaba sebadlule emhlabeni, nalabo abasekhona emhlabeni, nalabo abangakazalwa emhlabeni. Umbuso wabo ababusi uyinkosi yabo bonke ababusi nenkosi zonke zomhlaba, ngoba umbuso wakhe usezulwini, umbuso wakhe usemhlabeni. Uyena obusa phezulu kwamakhosi wonke, phezulu kwemibuso yonke yasemhlabeni. Ngawo ke uyamdinga abesilisa mabeya kule nkosi, mabevela phambi kwale nkosi, balungisa isambatho sabo, bathula iminqwazi, bawe ngamadolo, ngoba kumele amadolo akhothame kule nkosi. Abesimame, abesifazane, uma bevela phambi kwale nkosi, balungisa ukugqoka kwabo, balungisa isambatho sabo, bathwala amadukwe, bakhothame kule nkosi, ngoba amadolo wonke amele ukukhothama kuye le nkosi yamakhosi enguJesu ebusayo kuze kube phakade. Asizwe umbuso wale nkosi ukuthi ukukhulunywa kuthiwani ngawo lo mbuso kwincwadi yamaHubo 145 u13. Ufunde kanje: umbuso wakho ungumbuso kuze kube phakade, ubukhosi bakho busezizukulwaneni ngezizukulwane. Umbuso wale nkosi enguJesu eyabekwa uNkulunkulu, ngoba phela inkosi yabekwa uNkulunkulu, yahlala esihlalweni, wasebeka konke okusezulwini nokusemhlabeni phansi kwezinyawo zakhe, wathoba nezingelosi wazithoba phansi kwakhe. Onombuso ongapheli, ngokuba yena umbusi ongasafi, ukufa kwehlulekile, akusenamandla kuye. Umpristi ohlobo likaMelkizedeki, obingelela ngegazi lakhe bonke abanezono, intethelelo yezono zabo kuze kube phakade. Ngakho ke uyamdinga lo Jesu, uyafuneka ukuthi uzinikele, uyafuneka kulo mbuso ongunaphakade, wobomi banaphakade, ongeke uzuvinjwe muntu, ngoba icebo likaNkulunkulu lingevinjwe muntu lokuthi indodana yakhe ibuse kuze kube phakade. Uyamdinga lo Jesu. Ngikubizela kuyena umbusi wababusi, inkosi yamakhosi ekembusweni ongeze waphela. uJesu uyakuthanda mntakababa, ingakho ngikutshela lo ndaba. Udaba kumele ukholwe ulo, ngoba lento sika Jesu uzithola ngokukhuleka nokukholwa kuyena. Lento siyenza ngokukholwa. Woza kuJesu, yakubiza uJesu mntakababa. Ngithi uthando, umusa, isihawu kaNkulunkulu masibe phezulu kwakho, ubusiseke kunaphakade. Amen.